Tuwa kwambililia wa matuwe 17 mwini wa katano mwakani wangilili na miongweli na imwena niendangu kethye na ndiyo dhocha ndhini wa kilungu kitu cha amoka mudhanyani wa umundi na ndiyo dhocha ndhini wa Vilingi Wa Mauvoo nyenito wa Faith Mackenzie wa Mutunga tuenda ni imwe nginya muthia. Utongoi wa kikundi cha MCA utongoiwe ni mwene kibila wa Victor Karithi Mutuma ulani wendongo ya ala aingi bungeni ya Meru ni waleana na utui wa koti ya Yulu ula unekisie idheka mutalatala wa BBI wiweta kana wi ubadhukanu na miao mainene ya musini wa ilobi ma MCA yasu ni maweta kana ni madhati we ni utui usu na yuketha koti ula udhinikia makwani alama tungwa iko kana Court of Appeal ukabalucha BBI ya Kenya aingi makakwatwa ni madhina nundo silikale siya county ikwata kimanza kinini cha ilobia. Kumana na utui wa kikalo cha majaji atano kana mutalatala wa BBI we uvadhukanu na miyao umundi utongoi wa MCA utongoi ni mwane kivila wa Victor Karithi ulani wendongo ya ala aingi mbungeni ya kaunti ya Meru ni wanania udhatu wo kwa kikalo kicha majaji atano kwa utui u MCA ama inene ya musini wa ilovi ni matataka na mutalatala wa BBI no vetu kithitwe ni mamilioni ma Kenya. We as members of the county assemblies are very disappointed, dismayed and dissatisfied with the recent judgment on BBI as it set a very treacherous and hopeless path in this country. The judgment does not acknowledge that a constitution is a living document that must be responsive to the needs and desires of a society at any given time. MCA ameaseka na kielelo kinene cha BBI kinayekumina ithoko ile sumila itina wasakwani munene na ile wasakwani ni muthelu seumanie na utui wa koti wena utonyi na siavaua ni ngwatano ya kisiasa kwisila ngethi ya Musumbi Uhuru Kenyatta na ndongo ya ODM Raila Odinga. We must remind ourselves as Kenyans that while court orders have in the past sparked political motivated violence, court orders have never stopped and cannot indeed stop such violence. Only negotiated political compromise can resolve political stalemates or crises. The BBI reports and the Constitutional Amendment Bill have almost certainly been subjected to the most thorough and legally compliant public participation program of ever carried out under the Constitution of Kenya 2010. MCA ni monani wia kana mathina kautane matona kumela itina wa BBI kuvaluka. 1. County funds will remain at 15% of the national revenue instead of 35%. 2. 1450 wards in Kenya will never get a constitutional development fund, and governors will never develop some wards as it's the case today. Number 3, there will never be equitable distribution of county resources. Population parameter will never matter in resource sharing. Itina wakoti wa Yulu kumya utui wakana mubango wa kubindua katiba kwisila walanioni wa BBI wi ubadhukanu na miao mutia wa uteti wa Kenya no wende na kwambata kumana na uchusu yu alame mulengoni wa ngethi ya Musumbi Uhuru Kenyatta na ndongo ya ODM Raila Odinga nimekwasia kana nimeudhacha ikwani kotini wa appeal kuliana na utui wa koti wa Yulu. Mwandiki witu wa Mauvoo ilobi Benjamin Mwaka nukutuelesea sabali ya BBI na kila kikwatiwa kwithiwa. Savali ya vakuve miaka ina ila thina meama kwa lula katiba kuisla mutalatala wali vote ya kukwatanya enenthi ya BBI no kwitha ikimio kuta ethiwa tiku vingi sika o kwa kavinda isesothi yambiye kuisla ngethi ya handshake kwi mwaini wa katatu mwakani wa 2018 na inelekele kwini wa kuisla kule ya mawoni tutavikiite mwaini wa 8 mwaka huu. Utrio wako tuwayo lukui wakana ungamisi ndanzi ya rege ila inokitana kiutani etino kuvitu kidhiani mbunge siya county, mbunge ya kati na ya senate kuizala utalo munene wa kula.
You remember we declared 2 states in this government, Mr. Speaker, in this country. The Republic of something and the Kenyan Republic. We are almost going away, Mr. Speaker. But Mr. Speaker, these are the ills that this bill is trying to cure, Mr. Speaker. Koti nuna wechekana kuambia na kutoiwa kwa isisothi kwa hiyo vathuka nuna miao. Vala kwa alama na amekunia maleve ni mitele mango. Indi kwa ala manaliana nayo ni utanu uteke thimo. Rulingi zinze onondo wasisi ondo jange ya korona ende. Ya eleva ende na ziendo tasia BBI. Kulingana na kwa nyene ona wikaunga makamba ushungulekela muswada uzu wa corona ando makadetheka tiko kwata maundu ma BBI na ando maketi onama ile natukika no one can stop reggae no kweli reggae ni ambio ungama na nyeta tamutete wa enenzi ini nataranjia ruling yesu ya muthembosu. Mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga inenea utio wa koti ni wentie NND maikane na uthuna asili mama kwani aiweta koti tasie yungamie vala yu wathingilela BBI thina wathoa kukwatanya NND. Mr. Speaker, these lies that are being propagated must stop, Mr. Speaker. Or if you have a political problem, solve it politically, Mr. Speaker. Let us face outside there politically. Yo livoti yesa kumya muthiana ata serikali umuthi nirecha iko kwani koti no appeal kuleana na utio wa koti wa yulu kithito kichonthe kina kufikia mwaini wa 8 mwaka huu kutwaisya kula maoni kwanana na miao. Koti wa yulu kwiwa kana nuna wechekana nzama ya IEBC na leo ni ilembe kwithwa thina makomishona onthe atano no kana kutwaisya iseso tathi. Further, this determination means chapter 16 that touches on the amendment of the Constitution, which also can be amendment is of zero value and in a simple language should be deleted or assumed as blank pages in the Constitution. Usipo ziba ufa utajenga ukuta. Mapushi maondoa ze kwithia market akusupersede maondoa ma kawaida maelekwa kama maondoa maeleko become taken care of katika katiba imaanisha kana baadaye Kenya kethia na the issues na a lot of court cases. Utio wa koti kuliana na BBI unaweteka na president dena utonwa kwambese na kusukumisia iseso thi ya kwalula katiba vala bunge yoka kana NND ma kawaida nimo kwana na katiba mena utonwa kwambesya iseso tathi thino kwa niladha kwa iko koti no appeal ni serikali umuthi koti ikulitwa kwa mituki yungamio kuthukumithio kwa utio ula unaumiwe kwiwa kana Musumbi katika mawe ya Musumbi alama yake katika constitution ya Kenya paiwe Musumbi na nengeto ya osenza katiba na magavana mana akola nomo nze amaliko ya nusu wazia county government act katika mawe ya governor na nengeto ya osenza katiba. Lakini pia ndio kwasa president wa mwene no Kenya like anybody else na president any other Kenya no ambeze process but maybe kulingana na kwa akaanzisha process ite ufandiwa na the state utatumia ofisi wake ta president na the entire government machinery then that can be in my view can be lawful. Na edho serikali ni kwithwa elasie kwanithi wanakufikia kotini wa yuluvio wa Supreme Court chawo makulio manene meidho kukonya masaa ivinda na mbesa mbinge muno ila itumikita kufikia oyu kutwaisya BBI. We must remind ourselves as Kenyans that while court orders have in the past sparked political motivated violence, court orders have never stopped and cannot indeed stop such violence. Only negotiated political compromise can resolve political stalemates or crises. Dilivotia ikumbia siasa kuma va musini wa ilovi nye nito Benjamin Mwaka. Na tuende nange wa iulu wa BBI ni kana mithenya mibuthu itina makoti munene ba Kenya
kutua kana mutalatala wa kubindua katiba kwisila BBI ubadhukanu na miao yundongo isia kanisa kondo kibadhukanio va Kenya nisiaweta kana nisiukwata mbau utiusu wa koti. Reverend Dr. Okinda Bishop munene wa kanisa wa PEFA ni waweta kana kanisa ni kukwata mbau mbonge siondesi asilikali iningaliko siele ila yokwata mbau BBI na ila itokwata mbau ni siumia nisie. Kennedy Mulinge ni mwandiki witu wa Mauvoo kuma kisioni cha Kibwezi na nunena nisie na ndongo isu na atumba nisia ngewaino. Kwa mwaka wa 2018 President Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga nimeetikile kuya utema vathokoni moma kisiasa na meetikila kuthukuma imwe vala makethanisia moko kwa ila yetiwe handshake. Kumana na kini maasofisi muswada wa kuvindua katiba na ulama witie BBI na ulama witie tausi ya nduthi kukila itina wakila kukunwa kwa kula. Itina wa BBI kuvitukithwa mbungeni sia kaunti nina vitukithwa ni mbunge nene na itina vitukithwa ni mbunge ya Senate. Ona owevo muswada wote na mbotoa kwa musumbi ya kiesaina kwa mwenende kukuni ya kula kotiwa yulo wa Kenya kana eko tukisila asilimaki ya 5 na unango misema tambia ana valona isia kana muswada undwe na netiekwe na katiba ka Kenya. Kumana na ki ndongo isia makanisa kifatho konya va Kenya nisi imile kumya maoni mo yulo wa itambia ye ndongo imwe ila siane na kaunti ya Makueni nisi aleseka nsio kwa tambao itambia ye ya koti kilungu cha ya na yulo wa yana nondo muswada uwisa kwa mtangalama ya maisha na kumini ya mwene ndi kiokwati. It was a relief for the nation. Nando ni manewe madhali kama unokendo ni nondo BBI na kitao usuku mewa ando na kwa ukoti nena nengie ando akio. BBI ina kuongelangalama yuluwa ndiitu ya Kenya na kula kwa mwananchi. Na kwanza vindani hii tuina mwisho mwenu wa kolona BBI ithi miambeza mbingi na okeza kuithia maisha maa Kenya ni mambateta yulumuno kwa BBI kusema kweli ivalino siongelilwe miongo mwanza sina ngalama nene ndino wandeito ya Kenya. Imwe sia ndongo ine sia kulia President Uhuru Kenyatta na ndola meusukumi ya BBI matone kunenga nda ya utuyo wa koti nondo le muvaiwe yonga miena maeki sia muswada wa BBI theka nondo nduna wendi wa ene nthia la inginde wina wendi wa ine la meutetheka kumana na kuvita kwayo kondo wa interest ya inge yolo wa BBI le kweka nayo kendo chambe nundu economy na no weze tuende the government nende ando demand na struggle nundu wa corona yale kweka nayo na ando may move on and we focus on the election ila yembe witu ando bandi bada na tuende then patonekana BBI ino kwa na uamuzi wa koti mamiche paasa na maswani omo na my focus ndini wa agenda ina ila big ila for agenda ila serikali yetu ya yetembe wazio nundu uamuzi wa koti ni independent na ni wa ile kuheshimiwa ona ni musumbi otona yake musumbi umasa utio na okati wani ndionde uno go nayo koti ila ya umya utio no ya ile kunengwa ndaya ni kila utongo iwonde. Reverend Dr. Timothy Ndambuki ulani wa Bishop wa kanisa ABC enena chathini cha uvingo wa kanisa katika sia mbeto na Kibwezi ni wasi akanaona kutuka BBI ni kuite maondo maingi maseo meya onele kuwati ondo vaile na kila muvya wa serikali wathukuma wiyongo miyaka na we independent ni kukwithiwa na Mauvoo. BBI ni nzuri, iko na mambo mazuri sana ambao yanaweza kuingizwa vizuri katika devolution na kuinua maeneo yaliyokuwa yametengwa kwa muda mwingi tangu independence na kuleta usawa katika Wakenya. Imejaribu katika content yake, lakini ile njia inapitia kwa sababu labda iko na mlengo ingine inalenga, basi hiyo ndio shauri mbaya. Kwa ndo ona kaumbi BBI ni kuite maundu maseo maingi nye woni wakwa ni uati we miao tunasia kwithiwe na independence ya judiciary ya executive parliament yonayo ive na chao nayo yithiwe na chao na independence na mbodi isu sinya kile mwe atethia uyola wayo nesa pate veva na pate wendesio ona mpanini aiwona ndino ya itu ya lungala na Mungu iendea.
Munene wa makanisa ma pefa na kiene na kwa Kiambu ni wasya kana unakutwika Kenya mena mayongo mayo kifadha kwenye loti wa koti ni maile kwa yumi aniseva mwena akule ndongo isi ati ya mea wanakuwatia nzi ila ya ile ni kana kumina mafadha kwenye wala medho na maone kana kuwekithia Mauvoo. The ruling delivered on the 13th of May 2021 by the High Court, issuing injunction on the constitution amendment process that was promoted by the proponents of the Building Bridges initiative, has elicited various reactions from different stakeholders in our beloved country. We should be tolerant to one another, regardless of the divergent positions held by our fellow countrymen. We should exercise utmost empathy while striving to understand why the court made its decisions in the best of its knowledge. We should always remember that this great nation of Kenya is bigger than all of us. We must strive to uphold the rule of law, equity, peace, and prosperity within our borders. Fellow Kenyans, the Church would therefore like to urge all parties to tone down the political rhetoric, bitterness, and chest thumping. Our call is to ask any aggrieved parties to follow due process of conflict resolution within our legal framework. We should strive to uphold oneness as a people of this great country. Kumana na wiwa kwamba takwa gharama ya maisha ndongo ini sio kule President Uhuru Kenyatta na mwana mheshimiwa Raila Odinga mate ya utui wa koti na maeki sia muswada wa BBI theka. Diripoti ya Mutongo TV kuma vaki bwezi ila county ya Makueni. Ninye Kennedy Mulinge. We waikulia niki aume aingi matoa kibeti kimwe. We mundu akatoa kibeti kana ibeti mbingi ni kusiania na ithoko. Mwandiki witu wa Mauvoo kuma Meru Robert Matano ni utumbanise ripoti yimwanya iulu wa mutumia umwe Ramu Kadhata ulawe na ibeti miongole na kenda na namba kuyania kini kilungu chakeli change wa isu. Huyo bibi nilimwambia kwanza arundi kwa wazazi wake na akarundi mzuri, lakini kulingana na duration ila nakupea 6 months kabla urundi kwa aliona ataningoja. Kwa bahati mbaya aliaga dunia. Yule mkamba nayo kwa chini kutoka Sikuru hata yeye na akaaga dunia. Sikuru ni kuito. Pande ile kijana akimwele hata yeye akaaga dunia. Lakini si mimi nikumpenda kwa Mungu, sio mimi. Ramone wekanie na uya wake wa walimu na ambe ya uya wa kukima ndawa cia miti kithekani. Yoramu avangite kila kivetikitho ekina siana. Mimi ni mtu wa mabibi wengi. Kwanza kabisa nilikuwa mwalimu. Ni ile wakati kuna wakati ilifika nikaangalia kwamba lazima nifuata nyayo ya mzee. Na nikiuteaniwa nikiveti kimwe ninaendie kumanya Ramu atumeanzia yeva kukwata iveti sionze. Kitu ya kwanza Ramu ni mtu open sana. Akikuomba hiyo nafasi lazima kuambia ukweli na lazima tu uafichi chochote. Anakuambianga tu ako na bibi wangapi na wewe ni wangapi. Kia kusengia ni kana Ramu no mukea ngai na ni mutheithi kanisani. Kanisa yangu ni Pentecost. Wanakukubali kwa kanisa? Lakini walinikataa niende kwa ile viti ya mbele. Na kamba kimbencha. Sijui kwa nini. Saa nyingine wanasema hata watu wana usingizi sana leo, sijui ni kisirani gani kwa hapa. Mimi naamuka na waimbia hata wimbo. Ngai narutite wira wa inya wa kunengerwa andu ake ngathi cia iguru anake maretwa riu senge yao airitu mageta manyanga yao. Yo akaonze nimendanite. Na kitu ya kwanza ukithubutu utishe mwingine kwangu, nitakwambia ile mlango ni wazi utaenda. Na kwangu unakuanga na fine. Ukitusi mwingine 20,000. Hata kama ni kuiba kaenda kaive. Kutusi mwingine hivi kwangu 20,000. Na kio mwaka thinza wa motwano. Lakini ningeambia watu ujisese na mabibi ya daktari.
Ukisesa na bibi ya daktari, ile masaibu utapata sijui ni Mungu atajua. Ngiripoti ya Mutongoi TV kuma kaunti ya Meru, nitawa Robert Matano. MCA wa wodi ya Kangundo ya kati Moses Mitani wa kulia NND methiwe meau iulu wa walanio wa BBI unenio wioka mithenya mibuthu ibinda yemutia waki uteti wende kuongeleka itina wa koti wa iulu kuliana na mutalatala wa BBI na NND kuanika kumana na utuosu. Moses Mitani wa sioka akulia NND alama tuite utewa mianda matethesie kusubia mawithi ululuko kwa kwibetangana na mituo ya kutaba kithangathi. Onesmus Chalo enange wai kwa uliku. Itina wa koti kuleana na muvango wa BBI ando ingi ni mantena ukunika Mauvoo atongoi anene thini wa nthino ya Kenya. Ainene kanisani wa Salvation Army isinga mbunge wa kiliombunge cha Kangundo ya kati Moses Mitani no makulia NND methiwe na umesio koti iende na kuthiana na kulunga maundu ala Mauvoo. Muthenani wo munthi twethane buseseo ya kuthaitha Salvation Army yesinga ila ye Kangundo na kila ngukulia mwene nthi ni kana silikali kana koti wa high court nuna tuye kana maundu ala methito tuinene ama BBI kana mailite maikwendania na meao na nikulia mwene nthi balawi twetikilane na uamuzi wa high court kwe binda je na tuinenga silikali mwana etha no mekwenda kuthi kwikia ila yitawa appeal mekie nikenda wendi wakwa ta mutongoi ikindu kikikabike muthia na chabika muthia kila kiutua ni koti ya muthia kikikethiwe nicho kikwati wo munthi na miaka yikuya mbe ila ikoka. Oingi Moses Mitani wa makulia andu masuvia mawithi ululuko na kwivetana na utavi wa kithangathi ula uende na kwananga mawithi ululuko. Kila kingi ngwendo kulia andu ma Kangundo ya kati asasa andu ma area ya Matetani ni twanangie mawithi ululuko maitu na kumia kithangathi na muno skulu wa Mbondoni oyu peila sito na kubaluka nundu wa kwithiwa twenzie tumisie kithangathi kila cheu twoko wika sukuluni twenza ona kalibu twenze ungu wa ilasi na ni wasio munene nundu wa kwithiwa mbesa nitumikite kwa kailasi isu na kuete maendeo na tuyatarisha na maisha masiana ila isomea ilasi ine isu ngulia anake maitu kwananga mawithi luluko ti kwithio kwa ki mbesa nundu wa kwithiwa ciana cienu ila mukuko kuciaune kana mukaciauke ikazomeo mazukulu ni azu na etha ni mwanangie mawithi luluko kana kau niko kwanangia uni wako. Amwe maene nthi masekana utavi wa kithangathi inu ikathiite muno na kulika ithekanisio ovalamu matevangite kuthosia kithangathi. Winza wa kitekani chake iwa uiye twana twa mundu chua uya wa kiteka na mama imwala na matia makonge nesa na yu ambia hapa kene na nau na makonge mwana paumbikite mayuni ambia ikwake kuzeyu na noka na kuna ndawa nditsa kunia matukumeana katsauka kwa kawa na kakwa. Ntongo yene amakulia andu alangi onthe matone kutethianisia na kuolanga thina ula ivo wende wa kwananga mawithi luluko ovamwe na tongo ikulika kati na kutethesia NND undu matonya kuikala mate kwananga mawithi luluko. Ona Matetani twi area yitawa kwa Basaha na kene ngumukulia balawi nundu nisi ni mutongo ina nuko kupikiwa Mauvoo ta area MCA wa Kangundo Central. Tafadhali onetha muunda ni waku eka kuete wanangiko nundu wa kwithiwa umunthi skulu wa secondary school ya Matetani paisa ila itwezi ya stima itabaluka nundu wa kwithiwa unenganie nafasi ya kwenza kithangathi mubaka onakula kweliwe ya itwezi ya stima na netwende na kuatiania na mube wa mathiwithi luluko nikienda tumane kweli kana ni bailite kwithiwa mundu aibikia kwananga mawithi luluko ciana na utui na andu onthe makabikia kumia nundu wa wendi wa mbesa. Ngiripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma Kangundo nitawa Boni Mutisia.
Enenthi ma mutituni ilaye kauntini ya Masaku ni mamia witano kana ni mamia mawoni kibukanio yulu wa matunda masilikali sia mutiyuko katiba ka mwaka wa 2010 ni kabinduiwe umbo wa silikali na utongoi wa Kenya na kuete silikali sia mutiyuko. Mwandiki witu wa Mauvoo makisioni kiu Daniel Mongela nunenie na enenthi asu na eniyo livoti yake. Kuma mwakani wa 2010 na ile nitwethiwe ungu wa silikali cia mutiyuko kana devolved government na yu tiuka umina miaka isu 10 enenthi kuma kona cikivothokanio nala mekomanite sokoni munene wa mutituni mena mawoni kivothokanio yulu wa silikali. Nimekuja kazi hapa mtituni Machakos County ambapo sasa serikali ya ugatuzi imeleta mabadiliko kidogo, ambapo wananchi tumekaribia sana na viongozi wetu, ambapo sasa viongozi wetu ambao tunawakaribia hawatusikizi sasa kwa saa hii. Wanagojea tuende uchaguzi ndio waweze kurekebisha mambo, watukaribie sana. Silikali sia mutiyuko sioka ilani silikali sia county twethitwe malelu ni masebigwe nesa malelu ni masebigwe nesa na maundu maingi ni methiiwe na ngina wesaithia itwabingwe waithieta nake biashara sia mboda amwe maenenthi mena utano muno nundu etambiwa ya kutuyucha silikali na nundu atongoi ni mathengeye kwa enenthi ningwacia kana silikali cia mutiyuko ntondete muno tukwe utethio kwisila ta level 5 ila ni Masaku na ila ni hospitali yitu nene nitwanete andu maitetheka muno nthini ya UIC kana MTBA nitwanete change kusovya malelu na kutwikio masoko noge saidi ya maundu maendeleo nesa na pendi za divanti njingi simbwa namo unakutwika atongoya ni mathengeye kwa enenthi amwe ma ekali ma mutuni nimeelesekana atongoi ala mevakuvi nao nimona mathina ala mesila lakini mai mathinikia usi wa pape itwa inoni nundu kiao nikiendeye na kwa nangika na ni bathuku othono kineki renovation nitwenda indi pasiwe muno nundu o ivinda yukite mbwa yaendeyo atandithia kanu andu onthe nundu be maskulu na be maundu maingi ala metha maendelee bau kukiraniria kwitha kwina thina talelu akuma mutitone mpaka mbukone kubitila mpaka katebe nisiithitwe na thina na kuma kanisani kwa salvation mpaka sibitali niguo vayusio wetae uthuku na vayuthuku wetae usio na enenthia nimeukulia silikali ya kaunti ya Masaku kutumia ivinda ila itialite thini wa miaka isu 10 kusovya maundu nundu kaki kamwe neosya ng'ombe nima wera no witu kwa silikali ni silikali muno muno esisie upandeni muno wa andu masoko soko kaka ipatonekana silikali ya mutua amba uluzu kethio na maloli ta amali kama yo baimbeza mekuiba nundu na imbeza timbeneka ni masoko ni maende na uthela no wo wa corona ko ina mbeza nundu yumbo kanibandie muno tete wambo kabina nitwenda atisi usaudhie county matho mathe yange withere ona andu ona muno matho asindu nesa nienda unya ndina maundu maingi kaunti ya Masaku sokoni wa mutuni yakwa sitwani Daniela Mongela Mutongoi TV Nendi ngewaisu ya Daniel Mongela yamba utunenga ibuso ya kosa uthiumo wa ndatika nini ndukathibasa nitusiokitheti New Blue Band peanut butter made with 100% pure peanuts and a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter. Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course cia diploma na certificate cia Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course cia Food Sciences Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills Beauty Therapy,
business management, laboratory science, housekeeping and laundry, journalism and media production, ovamwe na theater technology. Ndivi situ ni sianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindu sia kuyania sia kusomethia na alimu maitu mavividhitu kunenga mumanyisio na utuika ula uyanie na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea goshe no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni sionthe. Tukonie simu kwisila noti monza ile monza kenda 3 inya nyanya kana noti monza 5 noti ile 6 inya noti inya. Sasa hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua? Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma, uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia maslahi yako. Na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio thibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Today, we are going to show you what to consider when buying a quality loaf of bread. A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. A well-baked bread with good quality ingredients should not break when folded along the crumb. It should be able to hold. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. When you hold up a well-baked slice of bread, sio shimo unaona, it's compact. It has been baked with high-quality flour and baking conditions. When I pick up the good quality slice of bread, my tabletop is not filled with lots of breadcrumbs. Isitoshe, the crust is soft and thin. Na Junior ataweza kula mkate vizuri. This other one ni shida. I know, ni tamu. It's no surprise. The good quality baked bread from Bowl A is festive bread. Chukua yako moja leo. Ni na udhocha ingi tuendanie imwe nginya muthia Mia aume eli alame kwisilirwa kwithiwa mekiwe usini wa Thika River wachumwa muthelu niyo siwe ni ekali ma utui wa Raburi itina wakumandwa kwa ibinda ya chumwa kima yu ekali asu mesa kwithia mi isu ilelete kiwuni na balami isu ya ikithwa ni andu mamusi. Huyo mtoto ni mimi nimelea. Hata niliacha shule nikamlea. Kwanza ile kitu inashangaza mpaka watu wa hii eneo hii ya Rubiru ni kwa sababu ya huyu Kamau na Niko. Juu yule mtu wa kwanza kukufa na pingu alikuwa Dedan Kimanthi. Naye alikuwa anapigania hii mashamba hii mnaona mkirusha watoto wenyewe kwa maji. Sasa serikali nataka ingililie nataka ingililie hii kesi sana juu isiwahi onekana mtu kama watoto kama hao wamekufa kama Dedan Kimanthi. Dedan Kimanthi alikufa na pingu. Naye Kamau na Niko wamekufa na pingu.
Hao ni watu wa pili. Wa kwanza alikuwa Ndeda and Kimanthi. Wa pili ni Kamauna Niko. Hata kwa hii Kenya ni nani mshasikia hata wezi wenye wanakuanga kama Madheri walikuwa wezi hatari sana. Huo mkono mmoja ulikuwa na alama ya pingu, lakini hakuwa na pingu. Tulipopeleka huyo mwingine akapatikana na alikuwa na pingu. Hata picha zilipigwa alikuwa na pingu. So tunataka kujua kuliendaje wakati wa kutoka hapo kwa maji kutolewa nje, pingu zilienda wapi? Hiyo tunataka kujua. Na tunataka serikali ingililie na itoe uamuzi mzuri. Ndio tujue tunataka haki ya watoto wetu. Juu watoto si wanyama, si umbwa. Polisi anafaa akishika mtu ampeleke polisi. Ningeomba serikali ichukue hatua juu vijana hawakuwa na vitu chochote walioshikwa nacho. Walishikwa bure wakiteka samaki na wakarushwa kwa maji. Na hakuna exhibit ambayo inaonekana walikuwa na hatia ya kuwekwa hata hizo pingu. Pili, wakati wa huyo kijana kutolewa kwa maji, sisi wenyewe tulituma mtu ng'ambo na akaenda akadhibitisha akamwona akiwa na pingu. Mimi wenyewe nikamobilize watu waende mpaka ng'ambo hiyo, waende kwanza wapige picha kabla serikali kuingia. Serikali wakati ilipoingia mimi ndio nilikuwa nawamulikia wampige picha. Nikauliza pingu na alikuwa na pingu kwa mkono ya left. Ziko wapi? Wakasema hakuwa na pingu. Nikamwambia hata mkisema hana pingu, already tulikuwa tumepiga picha mbeleni na picha zetu mtaziona kwa WhatsApp. Ningeomba serikali ingilie hiyo nini ya vijana ionekane. Juu sisi hatuna uwezo na hatuna nguvu. Atandithia matumota twa bodaboda kuya Kathonzweni ni kaunti ya Makueni ni makuli ya serikali kumamangisia munyi wa kuthiumwa na kuungamia tumota two ila metelete akuwa. Atandithia sinime kuweta kana kumana na unini wa munyi ula niwo kana ula wiwo yu nimekumila kana nipekumila ithoko kati wa atandithia su na ene manduka Caleb Chalo wa Mutunga enangi wa Isukwa uliku. Atoima tumota Kathonzweni umuthi ni maunya wito kula kwindongo isike bathukanyo cia serikali cionthe ya mutiuko na ya yulu kumongela myune ya bodaboda ni kana kulanga kinene cho kila methama kwatisi na andu manduka ni kwitha ni malasimika kungamya mota ciombe wa nduka iyo na challenge kila na jo kinene ba ni bandu ba kunga mashedi tikulia serikali kwa ndaya idumanthie bandu ba kunga maidu age shedi oguna tongo yarangi madunga me madurongozi. Inebinda yaza kumanambe yawe wa bodaboda. Ina miaka 15. Na atina bandu bakunga matonga maiti na anduka medene na ene nduka mambe yo tukua. Kasheti kata kakito bano kamwe. Na kayani ya miota miongwele. Nitubo ya tongo yo lata maza kuiye. Matu akio bandu bakunga ma. Mundu ithetu kwetu na mandu Kathonzweni. Timoda laundi manana. Timano tona ku Ndio mama kule mwana okwandaya watongo ndio ndio nenda mmandezo kibila mwakwa tamabwe mkwatu sovea kwera na to yama mota ni kana munhu la wivo bodaboda ne munini na totona kunga mamota onambau shedi lalo na bane nini ona yana mota miongwele na bade mota mbe wa manana tunga magunga medeka na mbelo andua kwando andu manduka marulunga ze baba kadwa tumane bantu bake bakunga maana ito ya wadienda ba waingi ato yane manyunguthia ngalama ya maisha kwitha yiyulu valangi maunya woni na wendekethyo wo na kwenda asovya mamia okwete mia ile ni ulunga wosi na wivi wa loni ni kana wese kwithia na biashara ani ni maikwiva mpesa cia yulu cia mukopo ni ile sisikanie ta interest ithie andu ma motambota tina thina mwingi muno nundu maisha yunemetie tina mauta mabandie withia wekea silingi mauta mama na ile nuwe moguo silingi maana tatu nundu customer inezo mandakana mauta mabandie wikilo we ya mundu mauta ni mabandia kuongeloka samu kethia ndenda yuithie ni tibinikie kiasi ya kwamba kana uya ni wemie ithu ya witu ni wetie muno mota zitu tozeta loni na titi ukulia mheshimiwa Manzo loni itu koza sina interest nene matwa ya motion mbunge ni withie ni cha all interest withie ilo ni cha all interest nundu ebinda thene thumu mauta meulu loni la tozete muno se imota sikitu olu muno ithiona thinani mwingi muno nundu kwati witu winthi muno yo witu kwano thokie netu kulia serikali okwandaya nundu ithino tuzomethia netu kuea na wewe wendie na ipyo na mauta mabandie pyo kethe bato na serikali kathezio mauta
Undu no go bizi wito. Mabandie byo mwa. Undu ezo bandija customer gwetha mude mabandie. Uno go mune wa bodaboda ulawe kathonzweni ugoka na indi musi wa kathonzweni ni witha wina na bodaboda zaidi wa maana 3 ni wona nyomusio wa kana vevata wa ndongo ikulikela kati na kuongela myune ya bodaboda musini wa kathonzweni kuma kathonzweni kaunti ya Makueni. Mutongo TV ni Caleb Chalo wa Mutunga. Na hindi ngewa isu ya Caleb Chalo wa Mutunga niyoe kutubikisya muthia wa Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umuthi ngiutungia mubea nundu wa kusakwa kuendania na kwa thini wa Vilingi wa Mauvoo mubea wi mwanya kwa onthe ala matonyethia wailu wa Vilingi wa Mauvoo nicicokethetie itina wandatika muthu ni na Lena wa Mutinda twithwe twisisya Mauvoo ala me mathanguni muthenyani wa umuthi ndukathi basa nyini twa Faith Mackenzie wa Mutunga. Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukweta ake kwea siana situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo kwesethi ya kana kaito kea na kesi nesa mokamba ni museo mokamba ni mulau mokamba ni wautevya mokamba tike ngei nae bata nando siana siesu ye ukweke via chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tubendo endeto tuma SMS wandikede skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe zamba niwo wa mundu wa mbe pose via wonie isio agwie usuwe kana mai yo diamba ki ile mbeta ya ukamba yusuto ni mausenyo we waiwe ivia wathiluluka we mundume utwika mundu muka na wathiluluka we mundu muka utwika mundume nini se usengete ondu ni sengete ine yu twika senge yingi nunu va Mutongo TV ni tuthaie iato na imwe kwa imwe twavika count number 15 Kitui na twethiana na ivia ya Nzambani na kadi ya Nzamba aende na kuna ngo wewe nondo yake mabala wiki ye biesu ni akita ede ani mbito ndi tu amelo se bia ni to yesusu kana maji akela Hii ni via ile wetekana kwithwa na mausenyo mwandiki wito wa account ya Kitui Onesimus Chalo niwe ndiye komana uwe wange wa hii na avike via ni ya Nzambani na kukomana na ikali alama tuite vakuve na via iye kwa tena na kwa twelika via ni ya Nzambani ngwelesie yo inoteli mo kwa ekali make sio ki na county ya Kitui tulike via ni ya Nzambani nikenona komana uwe wange wa hii nduka vitu ni kilungu kimwana chava ni Nzambani wakeli wa matuku 18 na wakati tu wa matuku 19 mwai uwa gatano va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba katindo kaseo kukamwika katindo kaseo tia kwenu nawona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa Mukamba we awilio mwana kene we ania watu ikandele azawi twate mundu taku ndele takwa yune ndele akamba yune ndele twimino kilile to bikino zito yake dito twaisi kidhito ni musema ukweli sema kweli na ukulia ingepea ndwe mekwate thasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigeta ukilila utweke niwe na wele ona kindi kilwese na ndo akiona na meza ane aende ingeiwa wezi inge atu ende eza iwise wikaundu mwe ambao wekanduka ndo inga noti wa yangewa Solo Rhythm
Bez Ithembe Muyo wa Wathi Mbelekanwa Nonge kila wa kwambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kwatha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatilo kila wa kwambelelia nginya wa katano kwambia saa 7:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba baya jitembeza nitajiuza ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. Vai mundu wema akethe bathei lakini ondo wimete na kithito no wosembanetwe ne yiya ngulu ngie ndu na mawethi ululuko mbua nayo ne yaekie kuwa tatene nitukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene maliu alange nimeka nesa Ukamba ni maliu meba matonya kumesia munyao kana ni lasima tumande nzia cia kungithia yoi twavanda twitwa soko wiva no bau utui kana kwi sokonge munenange kwithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wa katatu kwambia saile na nusu cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ino ni Mutongo TV. Ni na ukethia ingi musiaisia witu wa Mutongo TV na yu niendangu thoche kilunguni kitu cha amuka bala twithwa tuisisia Mauvoo ala me mathanguni muthenyani wa umuthi ni na msomi witu wa Mauvoo Lena Mutua naendelea na wamukia hata Lena Mutinda na mukie nesa tondo waku na mukie nesa naende pole ekatu ambisi na ithangu ya Daily Nation tuwaje Mauvoo ala mepa umuthenyani wa umuthi na kwa umuthi ngwete thangu ya Daily Nation musiesia wakwa na chongoni cha ithangu ya Daily Nation tuitwe the kiandikitwe kana inside the 15-point case of the salvage BBI na wasisia Mauvoo asume ithangu ni ya kana ya the Daily Nation twazisia itu kuona kana musumbi wa nthi yitu ulani President Uhuru Kenyatta na ulawa Prime Minister kana Raila Odinga nime pamoja na andu alama na support ya BBI kana mana thitwe makinyite imwe kwa imwe mai support BBI mai kwa tamba wala ni swa BBI niwo nime weekend ni nimethiwe mena kikalo cha vamwe usisia undu mekwika na undu me kuresume kana undu mekusioka ingi kotini maka appeal kana maka skate kana nime uina bitu kithwa undu bailite BBI na bitu me na mubango wako ichaikwa ninge kotini wa appeal mailiana na utio wa koti ile na umiseka na BBI ni wathukanuna wa miao wasioka ingi wasisia ithanguni ya oyu ya katano ya the Daily Nation no chongo cha uvola ibo utwi kana analysts I tweeted kana why BBI is not ruling BBI ruling is not DPI's route or last laugh kana tiyo ndina nenda dailo tanwa ni otu osuna umigwe niwo nundu no bekwe kwa ni yu mabangi mekwita kotini wa appeal na yesinde na no yesinde nibo kuoneka kana aitie we mwene analyst ula unenganite ngewesu aitie kana BBI ni na bitokediwe ni null and void na ndiko ndiatia ni tamitala ya katiba undoke kwasi akamwene ndi wenda Mauvoo asuno makwata ithanguni ya katano ya the Daily Nation toke thanguni ya Standard toke thanguni ya the Standard chongo cha ithangu yu ne uluwa musumbi Uhuru na Raila Odinga yulu wa wendekethio sume na guo wa kwenda kwicha ikwani kotini wa appeal nikenda maitunga ikwani yunundu wa kana kumana na utuola unaumiwe ni zama ya majaji ya 5 na alama na wetie kana wala ni wa BBI ni wathukanuna miao ki katiba naindi ngewaisu no mikwata ithanguni oye ya the Standard kwa uliku
na wimekwata ithanguni namba 4 oba uchongoni cha kana ithanguni yambe ya The Standard venange wa Yulu wa Tuju ulani mwandiki munene wa chama cha Jubilee awetete kana bebinda Tuju wethi wa kwatambanga mwaka muthelu na ila wakwatie mbanga ailelu ni wa kuma ilobi kuthi Nakuru na akwatabango huwa assembly hospitalini wa Kijabe Mission na aiti anenganite ndatika miongwe na siake siambe amina kukwata mbaga na kubikwa hospitali ni usunaka asekana no kwithiwa na iseso ya kutembea kilomita miongwe 5 na ile ginya hospitali nusu au mete vamo sinwa ilobi ainginya Kijabe nikenda athuthie enendi kana withie mena mubothi wa kukilia wa kwithiwa na ilobi asia kuseuvya nyumba ya uthinzi kana theater ya hospitali usunundu awetete usola wonie atethewa ndatika ni miongwe na siambe amina kukwata mbanga ila ya imbanga thuku muno kwa unge waisu no mikwata kwa uliku ithanguni ya Mwanza nibo ukwata nge waisu kwa uliku wisome umanye undu Ruto kana undu Tuju wetete Yulu wa nge waisu na undu utonya kwithiwa na ndambuka isu ya kuthi hospitali nusu kuma ba musini wa Ilobi tuithingo ithanguni ya nyanya The Daily Nation nitukuona nonge wa ya BBI yende na nitukuona bayiwa kana BBI isu inaenda ubitukithwa ndina nenganite kana ndina bikia mwana inchi wa kawaida mwene ndula ibaya ndivyo ndia nenganwa kumabikia na yandikitwe na luka imwe ila ni Kisungu ndia andikwa na local languages ila ni sio luka sito na ni excluded kana ni atiete ute andu alama na disabilities andu alama tewe andi matona andi mayandikiwa kopi sio kwithia kana ni matona kuisoma kwa hiyo nicho kitumi kimwe kinatumia yewa ni ndikwatiania na mitalatala ya katiba ukethia mwane ndi abitukiria kindu kila wisi ndi nikichao Mauvoo asu nange maingi wa menda no methie thanguni ya thanthatu ya The Daily Nation ithanguni ya The Standard ithangu namba nyanya ni Mauvoo Yulu wa corona na bala indi mubea wa uitu wetete kana ni kutonya kwithiwa na wongeleku wa corona mwaini tuendete wa Mwanza ni mawetete kana ni kutonya kukusiwa wongeleku sutondu kwethitwe mwaini wa katatu kwa uni mende na kumnya wetano kwa mwene nthi abikie na kwati ya mitalatala ila yikitwe ya kwisiania na wa corona utanu wa kila mundu ni kuona kana wa corona ni webeta bandhi ya Kenya na ndionde kwa jumla tuithi thanguni ya keli ya The Daily Nation nitukuona Mauvoo umekuya ngewa Yulu wa siana ila sindo aimanyisio nene kana universities iya sia kana nza niyo kweli ti ubongo maya sia kana momesi madhibo umane wambesa sia help isu ni la bodinenga siana school fees na mbesa sia matumizi baya la madhima ndisioni sia Yulu mama nite no maisha ni masonga na kila kindu ni cheza ki smooth lakini nikibethakanio nono ndo measianza ila mena yo skulu ni mbinge mono Mauvoo asu amenda kwa ulikuno methie thanguni ya keli ya The Daily Nation na indi ngewani ya 10 ya The Standard ni Mauvoo Yulu wa governor wa Makueni Professor Kivutha Kibwana alete maundu kibathukwa nio na ala onengete uito ni Yulu wa maundu ma kwati ya mitalatala ya serikali cia mutiuko kindu kingi unengete uito ni Yulu wa amwika kwithiwa maikwata mawia na kindu kingi ni kana kwithiwa athukumi mayukitana na undu wa kumina ulusani bandhi ya Kenya ngewaisu ni elete maundu maingi kwou no wiyo sethangu ya The Standard ubikiye na kwisomea Mauvoo ala gavana wa county ya Makueni Professor Kivutha Kibwana uminite na kuelesea ithanguni ya The Standard na tuithi thanguni ye 10 ya The Daily Nation nitukwithia Mauvoo ala manenganitwe ni Justice William Okelo ouko aya sia kana no kutata no persuade no kudhuthia majaji alangi kana asili alangi Yuluwa kosa mwelekeo ula wailite ni kana matunge Kenya bala ya ilethwa ye kumana no tulona tuyo wa BBI kana ndiati ya mitalatala ya katiba Mauvoo asu nange maingi wa menda no methie thanguni ye 10 ya The Daily Nation ithanguni ya 10 na ili ya The Standard ni Mauvoo Yulu wa kana majaji na muno majaji atano alama na minie 10 utuwa kana walani wa BBI ni ubathukanu na mea ni mawetete kana majaji
mena uthasio wa kumya utuo ukaitha utana kuendesya na mena uthasio wa kumya utuo ukakuendesya kwao metha ila mana umisio utuo wa yolo wa BBI ti lazima methe manenda kuendesya mundu kana mundu ngiendewe nundu wotuo so pata woti kuendesya mundu thini wa mautuo masila kati thini wa mautuo la methia wa mayumia niguo na twathi ithanguni ye 14 ya the Daily Nation nitukwithia Mauvoo palati itwe Lam Port finally comes to life kana port ya Lam ile nethi itwe ikomete uya kwa ibinda yuni twikane ya mukie na ni kuthukuma na twi muthenani wa wakana niguo ikwete muyo ambe kuma Dar es Salaam ukiobike Kenya ila ikwenda ikwete ni avocado na ndio ikwete avocado ila si port wa kuma musini wa Dar es Salaam sioke kati ndi wa Kenya Mauvoo asunange mengi wa menda numethie thanguni 14 ya the Daily Nation na indi musiaisia wa Mutongoi TV kwa Mauvoo nangi maingi alatwamina kusomea no makwata kwa uliku ndini wa idhangu ya The Standard na indi no wende na kwiloela kisese chaku cha Mutongoi TV kwa Mauvoo angi maingi ndini wa Vilingi wa Mauvoo wina kwale na mwende wa mutinda ndini wakunikilitwa mathango twithiane muthenani wa oni tinda nesa nyina kwa nitwa Faith Mackenzie wa Mutunga na nienda kukuya ni muvea wi mwanya nundu wakusa kwa kwenda ni naito thini wa kunikili wa Mauvoo alame mathangoni muthenyani wa umuthi kilunguni cha amuka va Mutongoi TV etina wanateka itembi ngi ngwithi wangiciokithia na mweni witu muthenyani wa umuthi Stephen Kimandi ulo kwithi wa aitwelesya maundu kauta yulu wa amuika kwa umusesia witu ndukathivasa nituciokithetie ino ni Mutongoi TV. Hello. Uniona? Si niko pale angalia nyuma. Niko pale si angalia nyuma niko pa Urpak. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si umeona sasa? Si umeona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Urpa tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwa tanyo ya mukamba ni tuafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Vaikuma uivuva vaikwisuvana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe nansika ikalambi tunenana maana mai rusoi wanengota wi mundume utawa ilite kwika wikuya musi mundume ni wajitone wa mwana onake wa kuthi umwa itina wa kibeti chake cha kuhina kusia
kila mundu ewasya, kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta, lakini via ndumwitekelia. Ona kama metha ama biniwe nundu nyeye tatu ndizi kana ni witha wete no kapata binaingi nundu uthu muoni itina wa nyekenda kimutwanoni mundu mukani wa ile to kumala akathi kwitanithia eweka na nyanya make na njanu kuthie mia oyiva ekuli ndwezi ndibala be vibi na bala uti mundu osisya akona ni muka wa mundu nitawajati nginya kilike cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Katindo kaseo kukamwikale katindo kaseo tia kwenu nawona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa mukamba we awilio mwana kene we ania watu ikandele azawi kitwa semo ndo taku ndele takwa yuni ndele akamba yuni ndele timino kilile to bikino zito yake dito tutrace kidhito ni musema ukweli sema kweli na ukulia ingepea ndwe mekwate thasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigeta ukilila utuweke niwe na wele ona kindi kilwesi na ndo akiona na meza ania ende inge iwe inge ya tu ende eza iwe kaundu mwe ambawe kanduka ndo inga noti iwe yange wana Zamba ni wai mundu wambe posevia wonie isio agwie usuwe kana mai yo thiamba ki ile mbeta ya ukamba yusuto ni mausenyo we waiwe ivia wathiluluka we mundume utwika mundu muka na wathiluluka we mundu muka utwika mundume nini se usengete ondu ni sengete ine yu twika senge yingi nundu va Mutongoi TV nituthaie iato na imwe kwa imwe twavika account namba 15 Kitui na twethiana na ivia ya Nzambani na harakati ya Nzamba aende na kuna ngo niwe wie nondo yake mwapala wiki ye biesu ni akita ende ani mbito indi tu amiano sevia ni kwa Yesu kana magia akela hii ni via ile wetekana kwithwa na mausenyo mwandiki wito wa account ya Kitui Onesimus Chalo niwe ndiye kumana uwe wange wa hii na avike via ni ya Nzambani na kukomana na ikali alama tuite vakuve na via iye kwachana na kwa twelika eviane ya Nzambani ngwelesye yo inoteri mwa kwa ekalimake sioki na kaunti ya Kitui twelike eviane ya Nzambani nikenona kumanya uwe wange wa hii nduka vitu ni kilungu kimwana cha vane Nzambani wakeli wa matuku 18 na wakati tu wa matuku 19 mwai uwa katano va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Inu ni Mutongoi TV. Naindi musiaisia wa Mutongoi TV nienda nguthoche thini wa kilungu kingi vala twithi wa twinenia maundu kauta ma moika na twina mweni witu pa studio ula ni Stephen Kimanthi na nienda abikiye na tubikie na muthocha abikiye na utukethia na tutabia wenu karibu studio cia Mutongoi TV. Asante. Sasa nikicha Mutongoi TV kwa masitwa nita Stephen Kimanthi mukwatanithia wa muika kilio chombunge cha Mboni kana lugha ya Kimombo youth coordinator ndini wa ofisi wa MP wa Mboni Mheshimiwa Kivaso.
Okay, karibu sana kwa Mutongo TV. Na inde musiaisia wa Mutongo TV ni ndani ulilikanie kana ende anautubikia nukulie makulio alawithwa uyendewa kukulia mkwatanithia wa mwika kuya kilioni chambo ni Stephen Kimandhi kwa utubikia kwa isila nambani itu ya utumani mkubi ilani ile 395 bikia na kutuma utumani waku nalikana kana vainde bi ila utuma utumani kwa uwe tuma kwa namba ile 395 na nina ogokana wa minana kutuma nitubikiana ukulia mutaalamu witu muthenyani wa umuthi ekulio yaku na ile muthenyani wa umuthi twithwa twinene ya yulu wa amuika nundu Stephen Bani mukwatanithia wa amuika kana youth coordinator wa amuika na nukutabia undu witha ayika ni kana muika witu bikie na kutetheka na ile twenda kwambisia kumanyai Stephen ila udili na amuika udili ana muika wiba muika wenu kindu chambe faith no mbetigilia nielesie nikenda nieletse ko liku nikenda muika andu mama muika no kuma mwaka 0 gina miaka 11 na 11 usu ni mwana na kuma miaka 18 gina miaka 35 usu ni wita muika ko ando ingi ni ma kwasia kuma mwaka 0 gina miaka 11 usu itawe muika lakini aye usu ni mwana kuma miaka 18 gina miaka 35 usu ni we muika na ndielesi okoliku faith ekangu ngosewe wekeletu na we miaka 10 miaka between miaka eno nawe ta miaka 0 ngina miaka 11 okay maybe ubuchone mundu na ungi aithe na miaka between miaka 18 na miaka 35 okay abuchone mundu mundu uruketie na miaka 10 between miaka 18 na miaka 35 no ubuketie kuma miaka 0 ngina miaka 11 andu asume oba sio tofauti mundu kana na kana kaka yidana mesilia kana kaidana uamuzi lakini uwe na miaka 18 between miaka 18 na miaka 35 mundu ena uamuzi no ya moyo sio na ke ya moyo thuku kwa edana uamuzi kwa usuni wa muika usutunene amwe nani wa mundi miaka 18 kufika miaka 13 miaka 18 ngina miaka 35 akile kuti kwaza kanetha withe wa miaka 18 wina uthasio wa kwika siko ita elite mbatane siko isu ndi mbatane siko isu nicho kitumi na asia kuma mwaka 0 ngina miaka 11 ni mwana na mwana ndebana wa muzi mwana kitakonwa mwelekeo nzela unokwesela nimobea nundu watu ya kana mundu wa mwika ambise miaka 18 kufika miaka 35 yeah na twasira kusisi kana miaka ni ya matuko ao na sina miaka 20 onasume na miaka 35 kaingine withia isuneyo tumita ila age ya mundu kwa kuia muya kana maisha lo kwenda ni kwenda yana kisomo ni kwenda kumanda uyani kwenda na kutwa wakana ila wamina kumesia musi waku withio wa miaka eno witha huyo wa mwika nasia between miaka 18 na miaka 35 we muika we skulu nundo vya mumetha skulu o miaka isu mundu temo twae mundu temo twanu na skulu pe mumetha me atwae me between yo miaka isu miaka 18 na miaka 35 mundu bado ni wa muika na ni asia ni wa muika niki silikaleni mundu atala watu wa muika mundu pesi ndu ile si silikaleni itona kutethia mundu wa muika kwa miaka eno hiyo maanisha we mutwae ni waile kuita ndio ni sawa mundu mwima lakini we muika mundu pesi ndu ile itona kwitha hiyo tethia we wa muika we between miaka esu kwa miaka niyo iniweta we kwa hiyo na wina miaka 35 wewe wina musi waku we wa muika tuitongulete wina miaka 35 wina miaka 30 wina miaka 40 na wina miaka 40 nena na wina musi waku
we muika kwa nicho gitumi naweta na asia mundu in between miaka 18 ngina miaka 35 uone muika nundu pesindu ila waile kwitha uthika ta we muika nikienda wiseithia ni cia utethia ta muika ya na ikwanda vyei machuku ni kwina maundu maingi ukethia amuika maitu ne malikile sindu ni kibathuka ona muno sindu cia matetikilithitwe kwika we muika ile takuisubia hata ndakese kuithia mathinani ye niwisi mundu no kwilicha ni wa muika na twasiona ndanambo mesia musi nundu kwa andu mena miaka ena mena mesiyo na yu mundu ndanambo cha ndanambo mesia musi wake atonya kusubia wika wake hata faith ndiye lesia bau kusubia wika ni kusubia ila miaka yaku ila miaka yaku ya wika kuiko kusubia wika waku pesi ndu siekawa nase itekwa ni muika taze for example no tutona kuma ba faith tutukaenda ithata kilabu kana okundu kuenda wanaze ni kwatie ibinde atene ni wona ase maithi mathemboni ibinde atene ni wona ibeti ivi either kilumeni lakini sindu izo ziathelile sindu izo muika ndayeka lakini matuko nepe sindu amuika meliketie mundu between miaka 18 miaka 35 mundu eita ne muima mundu maybe mundu ni mutwae kana ni mutwanu na eita ni muima na ila miaka yaku uyuka uinyananga maybe ni mtu anaitwa muenda aidha kunywa kana o sindu ni ila mbatane ni kwate ndukuelewa sindu isu na waenda welicha sindu ni isu nundu welicha ila miaka ya uima itembiku uyithia uyuka bija miaka ya uima yani moyo wako ni mwanangeku na hicho ona kiliko ichanangekie nicho kitumi ukuona andu aingi mundu ayuko bija miaka 30 miaka 35 faith uyithia wakomana na mundu usu na maybe mama miaka emwe mundu usu ona ta na miaka 50 kana miaka 60 miaka yake ni kwitha mundu ni walikile sindu ni itailete na evindani ila itailete ananga mwe wake ananga kiliko chake ananga yue saithia mundu ona ayuko bichela miaka 50 miaka 60 mundu ona kwanza ni wawina ndata mundu no wina ndata ndena bino nomwe ko ananga ola uika wake ila miaka yake ko kusubia miaka no yaku ya uika nicho kitha kindu ki maana muno pio faith ngio ne angengelekanyo nyenga utavye miaka la no mundu no idosa niwe yu pe andu tu malika ni namo andu asu ni ko manana mo o mundu ukesaithia mundu zuke wa nive akwa nitikila mundu zuke wa ninya akwa na mundu mugoro asoma imwe kana tuyane imwe ni nake mundu zuke wa ninya akwa nitikila lakini kukusuvia uika kana kusuvia miaka eno yaku ya uika mundu ninaweta kuma ba mwambioni kila uika we stage kuma wanani we stage woka ba uikani na we stage tuambie indi uima na wewe stage kwa kusubia miaka yaku na kwika sindu ile itailete kila stage waile kwika undu ula wailete evinda ila yawo watu ebe stage ni siba stage ni naweta na azia pe mwana tume mwanani tuke wakwambisa miaka 18 miaka 18 yu usuni ni uika ni waile kuweza kuyeka eba we muika ni waile kwithothieka sindu ila siambatanite na miaka ila winayo kana uika waku nikienda uyuko bikia miaka ya uima uiseithia sindu ila sika na ndoima uiseithia miaka yaku no misubite na wasiwa ona kiungamo chaku ni wisubite we mwene ni wisubite ndogetikilika
Mundu utona kwananga wiko waku ukezaithia uko bika pa ya myake ya uima ukezaithia ona faith twakomania bara kana either siathini kana kundu kungi uyasia andu ame kale muika wekale baya uilikana na muika na siwa ona akokwa ningulewa nundu nioneka ndiwa kiwango kiu na ilo iba yabe atumia na ibeti na ilo iba yabe atumia na ibeti mimi ndiwa kiwango juu lakini miaka yakwa iyo ila uikani lakini ine yanangie lakini mwenu ulea lakini miaka ni kwetikila lakini mwenu ulea kwa uika ndivyo twaile kuusuvia na tuweka maundu kukulingana na stages uika maundu ala meka wa uikani ikamo itwezie watu webuvia muno sana muika itwezie watu webuvia muno faith ninoka matukuni ma youth meweta kuomoka memeta kuomoka ninoka naomoka ninakwata mbesa nakwata tupesa ninathoka kali nineva na twindo twakwa so ndivi ya kiwango ni cha musee wa mambie miaka yonde musee na miaka 50 miaka 60 ndivi ya kiwango ni chu weza hivi ya kindu ila musee usu nuika nisiongwendo ikwika nisiongwendo ikwika nitokwingathililia tangu ngathililia nona you kiuno kioka kiimbananga ndio ko bikiela miaka weza hivi ya nundu pambi wa miaka eno nindi nambio manda nona na ndiuka ndipalo kula nefuso ndiuka maybe nditho wangali kana nditho na twindo twakwa timetoke na bandu ba namba ni kalendi ni bange ni sibu ndisuania yosindu ngaino wandethia ni nakwataki ngaino wandethia nakwataki ngaino wandethia nakwataki yo ndona kwikala ndiata sindu ni isuvie nundu mbeni nunukite kwitha na family ninukite kwitha na maundu makwa ala na ile kwitha ndieka miaka yokite yo nibanga ata noyeka landi noyambia kuibanga uthibanga lakini nditia na akili nini ingenga ndivyo ndo akiliko ndiase yundu musenganya nona na mwana ila na skulu aibite labana ngali aendete kuna kana ni amwithi yakuna na kwandiambia kwiko ndo weka utezi kana musee ubala wambie niwe banga na ile stage ya uima kana ula ukuu wake kana ila miaka yake yabikie ya kwiko ndosu alikana na ndosu dikila ile stage ya uika nundu ndina wala nyosu nduna mutela wikita kuona mundu ngie kite kindu kasya ningi katangania ndikila ndivi stage ya museuya na ndilikana na maundu asu na icho kitu muona muika mwingi woka bikiela miaka woka bikiela miaka ya uima kana ya yiyose uona mayitunga uikani nundu be stage mark lile ni kwa nini ngwati yu nundu be stage mark lile yu mayitunga ola uikani icho kitu mungu ase ingi uziwa mose yu izetwa musonzolo uziwa kikibeti kita kueleka nikiwa be stage wake lile so you kugila stage uzuwe thina na muika mwingi no kila stage yesu na nulu wakulea kuibanga na nulu wakona kuibanga na faith yango tabie muika ukebanga nesa ni udhibasa lakini meanangwa ni kukilela stage ila stage ya uika usendete maundu matailite ibindani ila itailite na mundu bandu bakulie kindu unoni ni nenda kukono nise kwa ndui thiame na ndu mauma menta mundu moni anzia ukethia mundu nu kukuya wesila banu kwa muika wa matuka kweli nu ikia maana ni kwitha mena mundu moni anzia ala mauma mentorship yu kikilagi kwa nanga muika kingi
meno ujuaje mwingi ujuaje mwingi utevo kwa magwethu kisia kindu chambe muiko ida ni kivesiki kana ni mwitu mundu ni wasomie ena degree datu kindu cha muthembosu na babe kibetiki baba kana bibe mutumia wiba iba bikie form 4 na mundu ena akilia kubanga muiko kana kubanga mwitu nesa kana kubanga mwana kyo nesa amubange nesa amwe wabika stage no waile kwitho yiko nona lakini mwitu kana mwana kyo ayoka yasi wenda byeki ni musomi mbe waku unaona kibuthia ni musomi mbe waku paiki nunda yani paiki nundo takuya ni kwitha ni musomi mbe wa mutumio kana kibetiki Yucho kibitu katakana muika na kiuka kwa nanga muika piu na muika witu uwambi ya kwa no yuko manakana niwa kana niwaye uyuko vikia uyuko tuika niwa vikila stage ndivya ni gwe piu it's too late kabisa ukeza kwithia kusioka netina withia maundu nimeambo balani ndi mabalani kupyo ndi mabalani kupyo na kwa tutabie nikenda tubikie na nenda tunene yulua nita kutonya utethia muika nikenda yuindi tose uso yako ambako Saudi umowanda tika nini sindu ile ito utethia muika sinu siyo mbinge monopyo mbinge monopyo kindu chambe faith matukuni mwana isoma ni muika nuka ukeba wikite kilikoni cha nisoma ngaandikwe nisoma ngamande wea nikwate wea let's you to sit white collar ona na yu matesi kana matukuni pesi ndo sitwa biashara akaitumio kikamba kitheu pesi ndo sitwa biashara mwana ni waelewa aisoma esi maybe ngakosa wea papa pesi ndo sitwa biashara ngalika na biashara ngambia kutandithia kila kisomo chakwa ninasomie na sino sivo mbinge pyu itona kutethia muika sivo mbinge pyu twina sindu ta silikali ina mbesa kindu chambe ina mbesa sitwa sia youth fund na mbesa isu for example yundi ndiwe tata kwito mboni nundu ninganenganite ndiliko bisini kana mheshimiwa Kibasu ailiko bisini aliko bisini ethiye kinando cha youth fund mboni cha zero na oyu ila na likilo bisini na twatethia ni na mheshimiwa na twakuna oyu ni tunenganite 10 million kwa ekaka ayingo tututumie ni flyer nikenda omyone undu tunenganite mbasi ya youth fund oyu tunenganite 10 million ati kumaanisha serikali ina mbesa utona kosa ta mwana youth ukoko kambisi ondu waku we musomu te musomu ukoko kambisi ondu waku nondu su yotethia kwisi numbinge muno itono tethia muika witu na muika witu kaenda basa muno byo ti lazima yuka andi kwa ilobi ti lazima yuka andi kwa Mombasa lakini no thukumie we waku we ba ukamba ukathukuma ukosa mbesa ukambia utandithia no katandithia mbesa hii ukatandithia mbesa hii utungite wosete ingi utungite wosete ingi na mbesa hii tuko bikia ida miaka ile 3 4 5 mbesa hii yutethia muno no ithwa na withowe basasa muno byo kwi mundu wandikiwe miaka 20 mithelu nenda tete namba usothi umosu ni nawe tai ni waweta kana serikali ina ilobi ila iunenga kwa muika ni kila muika kunengwa ilobi isu yuta tose example na kuumete bone muke unenga kila muika kana nula na necha ukikwendeka ila mukwenda kunenga ni ilobi ikwa muika kila kikwendeka ila tunenga ne ilobi ikwa muika whether wena kibande we between ila miaka 18 na miaka 35 na muikwatana andu kwambia 6 7 8 9 10
as a group enda imu murengeste group wesu kwa social services mukwata certificate mwakwata certificate enda imu bingo account na bengi yongamiti ti inge nini bengi yongamiti mwamini ilo kwa bengi yongamiti ni ndo kwitha musesa witu atakuelewa ilo kwa bengi yongamiti wimaanisha hata ni maanisha bengi inene ti microfinance nundu yu ni wesi ndito no weta bengi no sio weta bengi lakini bengi la nene musesa yaelewa ti microfinance ni kwatie wangwatie wamina kweko nituka eva wewa pala numete mbete paimunu tena namba yakwa mbete nukike ni kalendi nina ofisa wa youth fund tuke kalendi na kikundi kiu tukisomethie tukinengenge mitalatala na tuimatia form maususie mbesa hii mamina kusia mbesa hii isio release wa indi ithi account ni yoni kenda wisethia ni ciambia kukumatethia kou andwa na peke ndukinge kwenda weta ndini wa umuiform group o andwa aku twitha matiete tina mwa form ero muyando thandatu ndini wa group muyando thandatu no mose omundu umwe winela kukwambia miaka 35 kwambata ngina miaka yana no mose mundu mwethe ndini wa group yesu kanetha mwandu 10 no mose andu atatu menela kukwambia miaka 35 kwambata azutia lako wisethia mebu group nesu lakini maikatwike ma official me group kubata muo group nino ni kwikata ni kukwithwa maita muika metho member lakini maita muika na imekwitha mayunika benefit mayunika kumana na kikundi kimalikite meitha mayunika nundu ni member ta member longi lakini ndailete kuungamia ofisio nomwe lakini ndailete kwithwa kuungamia ofisio nomwe chairman secretary treasurer maileta men below that 5 years maileta mema muika then member ile ingi yate ni abau naende musesia wa Mutongo TV nienda twambe osothiumu wandatika nini ende anakutuma makulio maku kwisila kwa namba itu ya utumane munini ilane ile 395 na undu mawoni maku kana makulio maku mekwithe maitu bikia ntutho watu isisia amwe naende Steve ndabikia na utusungia amwe mala utonya kusungicha nthini wa kilungu kitu cha amuka kou ndukathi basa nitusiokethetie inu ni Mutongo TV. Moto ino mbete sia timwe yaku ni ota nekata ningi ni ota ni koibe yake keve mutsinga wa ula nosie kwa mulemba ndinesa koiba sukuma ine nosie bagwa mitango ndipite yune ota ina badhi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 ili 3 na uituma kwa 111 Benga Solo Mamwarabu Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa nonge kila wa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kila wa kuambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Bayaja jitembeza Nisuichajiza Ndio maana misina pupa Ya maisha kweli
Wati ndata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwataniro ya Mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwela na wa kwendese nyi muthenya wa kwawe musiovyo na yu ni na ukethia na no thote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusi asema we meki wathuka toka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutote akakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela ndu ndebe sio ndu nengete ome education nundu ni wigo na ni ukoka na lazima wakwatambia satumana ndo itumia neta mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu afikalanye nandu pepe susu wako ibaya musi ute uyu aloni eke uyu mwana akene wosi aloni na kwesa kwepona inde seloni na andu yikalanye na monesa maga kumsuisia nduka nini tawo Steven mama nena ukevya na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wena kwa Steven mama va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Inu ni Mutongo TV. Naindi nienda kuthocha ingi musiaisia witu wa Mutongo TV tuendanie imwe thini wa kilungu kila kitialite cha amuka na tuende na unenania yulu wa amuika twina mweni witu va studio Stephen Kimandhiola ni mukwatanithia wa amuika kuya kilioni cha mboni na yana tutavia yulu wa undu wa amuika matonya kuunika kuma na ilobia ile kawa ni silikali kuthi kutethia amuika na tutavia kana no musovye kikundi cha amuika thantha tukung'aia na nibwo ni gwenda kwosela buni kulie mweni witu studio muthenyani wa umuthi ni watwelesia yulu wa ikundisu undu si sailete kukoma na ikaregister ta wika form maundu acio onthe o yuyu mboni wena ikundi ta ithi nawe tanasia kuma na liko ofisini kana mheshimiwa Kibaswa minolika 2017 ni wa mengi ofisi usta youth coordinator kilio chombunge cha mboni na kinando cha amuika cha youth fund mboni cha nziro pai muiko nomwe wese kana mbesa hii ni tuwa kana ni sietho hapo na so far nitunenganite 10 million 10 million kwa over 100 groups sia youth kiucha ikundi unanda vile munenganite lakini ikundi nisengwenda umanya kana sibona nisiana hata ikundi nitunenganite ikundi yana imwe oyu ila twalikile mheshimiwa okani tokie twatembea na mausa ma youth fund kuma Nairobi mboni yonde tutembete kila ward tusometheti amuika na ila twasomethisi amuika undu matona kuform ikundi nituokie twekala miezi 3 na twekala miezi 3 na sio kaingi ground ngasisie ikundi ila sietho iformiwe na mwaka wa mbe ula ni 2018 ninokie na kwata ikundi na wasaithia imwe sia qualified sindu ila kana iya inavikia kiwango kila tokwenda chendekethetwe ikundi la twakwatie etu twambio inenga mwaka wa mbe 5,000 isu ni ikundi 5 mwaka wa keli nituokie twakwata ikundi miongo 3 mwaka ni wa keli ituokie na sisio ikundisu tutwainenga over 3 million mwaka muthelu nitunokie tunasomethia ikundi na tutwamino isomethia nitunokie undu wa corona tutunoka inamba kwikati twamino kuko isomethia wasaithia ni sia kuebinda yesa mbesa yeso releasewa moi muthelu nituna na mboni mheshimiwa apikia kunengane 4.5 million sia ikundi sia youth na o yutu unena chumwa kithelu endikota na release ye 2.3 million ila sia ile kwitha ila yitwa ile kwitha tuinengane matuku 19 ni wakatatu ulatu tukethe wakalawa ikundi sia ngali kwesu na matuku 21 na tuketha tawa social ni wakatano tuketha tawa social tuinenga ikundi ila ingi nundu tutwetha tutwanetie awards nundu yitukeke abandu bamwe wesaithia ikundi sia ngalikwe yengi yesovika ko utwanetie wesaithia ikundi sia ngalikwe yani sietha itena wito wa
wa kwitha itembea muno ya ni na ngukulie ile mwamina kwithwa muna ikundi na seubwa na mukamanya kikundi ki chabana kini chabana mwamina kumanenga ilobia hii makaseubie sindu sio ni muatia maende yata mabikite ba ni chao kicha ungamie kiende kiki na memba maumie ni muatia ikundi mwamino inenga ilobia sindu isu faida yotweka chambe ikundi ta ila cia ciambe yueka yitu inengie mbeso yu ikundi isu ni tusieta na twasieta o imwe ni cie makuka imwe ni cie makuka twamina kwitana nikenda tutumane kikundi twakinenga mbesa mwambesi project miao na yende ata project yesusu kikundi mbi mwambesi project miao na yende ata project yesu everyone project itatrona kugenerate kana itatona kusiaithia mbesa hii twamunengie itwika lande nacho tukakia pindwa project ino ikaiyo kana project ino yenu mikeyo na muime ko nekenda wisethia project ino ni yetha itona kumutethia ta muika nundu mwende ni muka mwasie na mwasia ila mbesa serikali ya munengete iyoka siae na sia niwisi kikundi cha likathe nani kana muiko zwa likathe nani na serikali nayo ni asia shujo tutenda imini kwa uni itwenda awesethia kikundi ni chetha na undu kiendesie usiaithia mbesa nikienda mbesa hii nunu twetha nenganire grace period ya 3 months twamina kumunenga eta kikundi chane wangiliana itwetha nenganire grace period ya 3 months mutandithie mbesa hii nikienda kwambia mwini wa kana mwaka muima uyokothela wisethia mbesa hii ni mwatunga ciathela na yu kikundi kikoko bikisia mi ile tatu ikathela na kikiitha kitatandithie mbesa hii mbesa cia utonga ciuma ba ibo tiwa kwa uni itwenda wisethia ni methwa na ukwete mbesa mituki nikienda ila tukwenda mbesa hii isioke nikienda ineo kikundi kingi kana inene wanarikangi kwa ngelese be bandu ngwiwa waweta kana mbesa hii isioke kuki kikundi kimwe kinenga ilobia cha tandithia ni cha ilotunga kita akilio mbesa hii etha kikundi toka twangenenga ngiliana si ngiliana kikundi kikatunga sio ngiliana mbesa hii ni cia ilotungwa lakini mbesa iteno ciao mbesa hii ithano ciao onomwe undu utono ivengi ukaenda ukosa mukobo mukobo zindu ithano ciao uyokotunga ukatunga ni zepa muna chao no ciao kana no tilawa kana ukatunga no ciao yu mbesa hii ithano ciao ethane wangiliana ukatunga sio ngiliana na mbesa hii uyoko bikesiela mietatu no ithotona kwithwa ono bitukithitie utandithitie ugakwata over o ila ngiliana uyoko kukwambia tutunga no utunge mbesa utekwiwa uito utandithitie mbesa ya nuru utandithitie already ya ni ukulia hii mbesa hii ile kwa kuma baya kwa serikali si amuika mbesa hii mimi ndini wa serikali ibetha kinando cha ibeti kiuki choka kita cha women fund ibetha kinando cha uwezo itha ikuite atumia ibeti wa muika sindu ciothe nibetha kinando cha youth kichoka kila kitu cha youth fund kwa sindu isu already serikali ni yaanisie na sivo kutukite kwasiagana ilobia hii irotate yao bukesa kwithia no amuika amenda mukamanenga ana moima tungi etose ni sawa na yuni ukulia hii peke kundi utonya kungwetea kina cha kilio chaku kiende ne sapio utonya kwasa kikundi kicha tungi ilobia ile twakinengete kikundi kini kisaubite ilobia kikundi kiyo na kubikia yuni kiandikite andu
ni kikundi kiende nundu watatu sisi ya miaka 5 yuki yothela wena ikundi utonya kola utoka asa kikundi ki kweli ni che yukililie na mundu wa muikoyo aya kikundi ki nikitethekete besio nembinge buyungati na kuitala ni uitala muno nembinge nundu sionde iba kelekoni na ndiko manite nasio ni ukuwete okimwe kana ile kana itatu nikenda wisethia nundu aibindi apepe kikundi kitawa kamusi kibandu betawa kwandunda kikundi chu a member ma kikundi kiu ukaenda soko itawa kwandunda na nienda wise kutembea nithia wana biashara nithia mundu mukawibu wa muika wikite saluni na mbesa hii nithia mundu mukawibu wa muika wikite nduka na mbuchari kuma na Nairobi hii na nienda nise kuterembezia nikekendo thio mone pe kikundi kitawa kaki kaki youth group kitongo iwe ni mwana ke wita wa Nzamu ni mwalimu na kikundi chu nikibanda amboka kikundi chu ukaenda pala mabanda amboka mabanda amboka siamina kuyana maitua maiyo thosia izuti biashara na ila magwatie mbesa ini ngoma mambesie project yesu na already ni maende na imokilite muno no sio na nienda twamba sisi ya wamama makulio ala matobiki aba na ndisi amwene utonya ithwa utabikia kusungia lakini nunu kinikenda musese witu amanya nesa kikane kulio yake ni yabika nenda kusomia ekulo nange makulite makulio kuma county kibadhokanio na constituency kibadhokanio uliosia mbunge kibadhokanio pe mwongbeite wa mugata faith na mukanesa neta waka selfie ka taxi kitu town nye mwambe sasa youth ko kitwindi asiona na nye ni chairman wa kikundi. Sasa sijui wanatumianga procedure gani kupeana hiyo pesa. Kwa hiyo in short akulete ni procedure mnyao ila yati yawa nikenda ikundi bikena ukwata ilo bia nikwata yuno usunge nundu ile procedure kwenyu mwatia lakini huyu ngalikosea kitwita ningusunge kulyo nundu twibaki sasa kini cha kamba on the no lawe Mombasa nienda kumya mbesa hii sia youth fund yakani nene isia muika ndio isia youth fund siethwa si ungua ofisi wa MP wakilio mumo sakuite na ndio no kitanithie aheshimiwa na mwene ndi lakini mheshimiwa wako akeva ateka site kuthi kusukuma mbesa isu baya nikienda ibikie mwene ndi wakilio kila usakuitwe by the way ni mwene ndi ni wa nicho kitu mwewe na kwa faith mheshimiwa kibaswa ilika kinando cha youth fund mboni cha iziro pai mwana youth wa mboni kana wesi kana mbesa ya youth ni sietho ako lakini ila mheshimiwa kibaswa alikile athi paya na athi ethia peke nando cha youth mboni kitho hapo asukuma choka peke nando cha kina kitho hapo asukuma choka kwa mbesa isu mheshimiwa wake wakisiyoki aketho ataiba akasukuma akanena sio akasukuma mbesa hii iko kakilioni cho mbunge chake yule zaidi itaitebo hii kwa windi ka selfie ka taxi kitwitown niwewe kanani bata wa yumbe wa kolosa kwete abike na usukume ya ilovia yani kenda ibike kwa mwene ndi na kwa amuika ikena mabike na kutetheka pe ungi ndanda bitie situ wake lakini angulite na Machakos je yu ndiye sini ngumadha na coordinator youth coordinator wa Masako oga tusungie kulio yaku Masako baende ywe tau na ndotabya ni Masako kilio mbunge kiba Masako yena ilio mbunge mbinge kwa uno nginyoka tutabya ni kilio kiba tutonya kumanyakana kilio kiki na youth fund kiki na youth fund kwa uni ulo wakuwe musiaise witu mwendo wa Mutongo TV ilao ngoli ni Masako yulu ki nando cha amwika cha Masako no nginyoka ndabya ni kilio mbunge kiba kuweta kana ni kwa tajiri tunaweta ni yetu ambise nayo akuliti amuika twa ile kuikalata ni kwa tia kanane wasungika ikulio ne yambe ila to yambe sio nene ni wito nutabiswe kana amuika undu mailete kuikala no kuisubiana na maundu ala mata ilete kuika na tuyende ya na unena ni wito ni kwa tia kwa
undu wa kusovya ikundi ni kwatia musesia witu ni waelewanesa na amwika maingi tuko na matukuni nimekuwa nundu wa kutumia mitandao ya matukua kwa tutaiye mwika undu wa kutumia mitandao Faith mitandao ni misio itumiwa nesa na mitandao ni mithuku itumiwa nayo mwika niwe sio lika maundu ni mathuku na ndini wa mitandao na mwitu situosieta simu kanitumie kikamba kitheu na mwitu osieta simu mwika nuko katha wa simu na simu ino sie na siendo mbinge muno na alika simuni pando ba ethani group ya WhatsApp kanitumia WhatsApp ethani group ya WhatsApp pando ba ebange ethani for example ni group ya WhatsApp na ni ya siasa kana no ya siendo ingi pando ba ebange na yati ya mitalatala ya kana ayamba kumana yo siasa ni chao kindu chambe kani nene kiu yo siasa ni chao maundu ma uteti ni chao na ile kwitha ndinene ya chao na ile itha ndinene ya chao ebinda riba na ne binda riba nda ile itha ndinene yaki no gogethia mwika mwingi ulikite ndini wa group isu cia kisiasa na mundu alika group isu ya kisiasa for example ekani tutumio MP wa kwa mboni ukongelekanyo isu nongelekanyo ngeno nengane mundu ni mundu musakwe na mundu musakwe uyuka mundu ni musakwe na ndo hamusupport na ndo musupport ya uisaidia umumanga ndeni wa group cia mitandao o chochote choka tu ni matusi ndukwenda kuatia umane ni cha wikite kiseo na icha utaika sindu cia muthembosu lakini we webu umuthokwani mwika toka kwa yabu ingi nuko kalika sindu ni kwa sindu mbingi ukakambia kwe member na group itailete na group isu iyo twa nziani itailete nziani itailete ni tata utona pe registration sia ndini fulani ekane tumio kiu sia ndini fulani na uyuko ilika na we nundu webu mutandaoni na ni walikile mutandaoni na ndukwenda amba kusoma kini chao na ndukwenda amba mana kini chao uithia walikile ndini wa ndini itailete kana mathebu matailete na uyisa uko stukia uyuko stuka we late ibinda ya ndiye na we yete la mundu na ibinda itakwetelete withia waiye uyisoma na kana ni waiye withia andu menu maiye kana waisio sindu fulani ni kwitha ni walikile sindu ni itailete kwa unye utawa kwa mwika ila mundu walika mutandaoni kana mundu wa mwika walika mutandaoni tutumie mitandao na nziela ya ilite ethiwa ni kindu ngwenda kuweta nambe kwisilia keli yo kindu kiingu weta hii uni na mbaitho hii mwika kango tabie faith mwika ngwithawa isilio bo wa uni mene baba kubi mugamba asisia beya wenyu ya faith ni nguka ni twende kwenda na ndio kanigume ba mutandaoni lakini ndisi uni tukakukomania bani naku uni ndisi tukakomania bani naku na twakomana uni ni naku wa naku ni faith ndu ndethia kana ka ndethia no indethia ona mundu ndatethwa ni withia bena lakini andu mombikite kivathukanio mundu utonya mukoseana ndwithia ona yulilwe ni ulilwe ndakwete una mwako mananda utethia kwiangi mombikite makuoveya andu mombikite kivathukanio kwa faith mundu wa makosa kindu chambe na faith ni nguka ngone ni weke kosa na ndiliko mutandaoni faith na ilo kukosoanesa obu mutandaoni ngaukosoanesa no isaithia ndeto ile natumia ni ndeto sina ndaiya kwaku ona akuwa isoma faith uyasi kweli mundu ni wangosoa na kiu nenete ni chaguo ni wangosoa uni twakomana faith ukamba ya chei ni kwithwa ni na ukosoie na nziela elite
na ikosa wa utoma kwika ingi na wetu tunga na ukosa dhuru mtandaoni tatazi we mwanasiasa na ina ukosa dhuru mtandaoni lakini unitu turakoma na kando ya chei lakini faidi no ngumange mtandaoni nikuitha nina simu nzio nikuitha nina laptop nzio simu zia mudembozu nundo nebu tu nime na kila ngwenda ya nienda fambo sisi ya mahulio kauta mavi kadha ni kwatia musese witu ulaye tukulitie yuluwa masako ulaye nikita na Machakos je ni naweta kana waile otutabya kilio cha umbunge constituency ti sub county nienda tueleke nesa ilobya iti sub county nini nangi na kilio cha ubumbe kisebetwe ni sub county kauta kutu nene ya yuluwa kilio cha uyumbe kila cha ilite kuwa ilobya hii ndini wa sub county kibathukanyo tiwo elato akwatie silikale sia mutioko elato akwatie silikale sia mutioko kani fafanua vau silikale sia mutioko ilio sio mbunge ndini wa silikale sia mutioko nizio sita wa sub county ilio sio uyumbe ilio sio mbunge elato akwatie silikale ya mutioko ilio sio mbunge constituency ya elato akwatie silikale ya mutioko nundu tutuna county yaku ungame we youth coordinator waba boni tuinene obo wa silikali sia mutioko boni sub county kwa akulete ulua masinga sub county sawa lakini nela tutumia kilio cho yumbe ndigenda saidi pengi mate kuelewa iki otondu niwesi yule to akwatie silikali sia mutioko na ndo ingi na nindembe tengamana andu mamaya na project ila sia county na ila sia national government mayamana ino ya kinando cha amuika ni akilio cho yumbe ino ya kinando cha amuika ni akilio cho mbunge na icho kitheyangi nya sub county yesu kilio cho mbunge nicho kiuni cho sub county kwa huo yako lete yulua masinga sub county ndo manya undu wende yulua ilobia isi kwa huu muyumbe wo niwe wailete kuwatiania muyumbe wo niwe waile kuwatiania na ilobia isi sia amuika pongyo kulete mundu umwe no watetheke na mbesa isu sia amuika ni James Muthanja kuma Mwingi Kitui County weka mundu nibethwa mundu umwe no watetheke nibethwa individual loan kukwezela mbesa ni sia youth fund lakini pe mitala talele tumia wandike ndo kwate mbesa hii kwa mundu umwe no watetheke mundu umwe no watetheke aile kwikata ile ndabikiye na kwata ilobia hii atena kikundi eweka no kindu chambe no etho na kindu kitona mungarandi kukwata mbesa hii for example no withe na loan book ya ngali onethati yaku no withe na title deed no withe na biashara itona kuonania kana uwewothi kukwata mbesa ilio kwenda kwa huu ni kwatia Muthanja ni watetheka kana no utetheke na ilobia ithi wiwe kata mundu no nginya withwe na sindu cia kuonania kana no unewe ilobia iwe wiweka nienda tumanye nienda gukunia kulio ya muthia mali kwa amuika ni wailu ni nzeo mundu ni wailo etamuika ni wailo tani ya mali yake ila tuita kuachieve we wa muika munini ni asante nundu ekulio yu na nundu amuika ingi tuoka kwa yabu pesa nene nie ubo wa amuika kuomoka mali ya amuika ni nzeo na mali ya amuika isebya ba webanga nesa nuka uthukume kana wike biashara uko kwate besa kana mali wamina kukwata mali no wa muika we between la miaka ni wetie no thi kalanthi no thi banga nesa no wite
mundu utona ku device undu utona kuivanga mundu ninilikile uyani ninambie kukwata musala musio ninambie biashara ninambie kwitha na income nzio ndini wa biashara yakwa ningwati otupesa tuyanona ningwati osindu siliona no nite mundu ubwata waende angie akambika lianthi ngamukulia yokai ningwenda kwiko nai ni wailu kwa kuve muika ayika kilondo uonde ni waile kuitao mundu ulo muikie ukamuika lianthi ukamuya kai ningwenda kuthoa ngali ni wailu kai ningwenda uthoa kitheka ni wailu kai ningwenda uthoa plot ni wailu mundu ucio no uge kalianthi na hikuwa device na kumabu no thibasa kwa mali kwa muika ninzio mundu bu nibo okwibangila maybe uyoka kwika family kana uko bikela myaka baya wesethia niwethiwe wi mundu wa maana kisioni kana ndino wa community na mundu utonya iyungamia na mundu utona kuyungamia na mundu utona wakutethia andu angi mundu sindu tutwitha atunengetwe ni ngai tisitu twithioka no newe thiana lakini thiana thi pe mundu wibaya maybe no need silingi 10 na ndini wa thiana yunga umyo silingi 10 nganenga mundu wibaya mbaithe ndie thotwa nasia nunu ngai etha atunengete sindu hii otutethio wangi kwa hiyo wa muika no thibanga nesa uitwa na sindu no yiyungamia family yako yiyungamanesa wina mali ona nutethio no tui nenda Stephen ututabie ndeto ya muthia kwa muikala twamina kunena na mundu muika wibaya anza utonya kumutethia na ndeto yiba tuiminia ndeto ila ngwenda kutethia muika nayo tumane mabinda tumane mabinda umane webinda ni thiba eba we mwana mana we mwana ikala wanani no ikala myaka yaku ya wana yaku thugesia na kutawa eba we wa muika ikala we wa komanda motao muika nundu nikuye muika ni mundu wa kuya muya unono thugu na unono sio kila ngwendo mutabia we wa muika ikala mundu wa kukulia mautao kilepinda mautao kilepinda na ile miaka yaku ya uika iyuko thela uketha wibasa muno kwa hiyo wa muika ikala we mundu wa kukulia mautao kilepinda na tiati ukulia mautao kila mundu sisi ya mundu lo kulia motao nikenda nake autae na nzila ilite nikenda naku ubikie kwithwa utona kutethia familia yaku na kisio chaku na hindi ni muvea muno musesia wa Mutongo TV na muvea we mwanya kwa mweni witu ba studio muthenyani wa umuthi ni wethi wa atwelesia maundu manata amuika ni kwatia ni wasoma kindu na no tetheka na hindi the wale wina wendi wa kwiyukilia mawe mesite kwithiwa na mathina no wone alama ungamie sindu isya ilovia sia amuika kana youth fund ubikie na mukwatane ona etha ndwiwe ka mukwatane tandu thamba tu mubikie na ku register kumwiyandikithie ta kikundi na muyona ula ungamie ilovia senyu kukilioni chenyu na ende ni mubikia na kutetheka nyini mwendia ibinde sio na ta amuika itha watetheka na wosa kindu na ndienda kutia na ndeto imwe ya siati masa ni mangai na masa mayetela mundu time belongs to God kwa ututumie binda yitu ya wika witu undu bailite ni utungia muvea mwe mwanya nundu wa kusakua kuendania na itu ndini wa kilungu cha amuka muthenyani wa umuthi twethi wana Stephen Kimanthi ula ni coordinator wa maundu ma muika kuya kilioni chamboni nyeni to Faith Mackenzie wa mutunga muvea mwe mwanya kwa onthe ala mailia Vilingi wa Mauvoo tukomana mwendo wa Samonza ngikwetia Vilingi wa Mauvoo kwa oyu tinda nesa na nduithi wana kioko cha kwaila ni Mutongo TV. Pasi,